mesedez, zuen telefono mugikorrak itzaltzen. Eta entzestena bukatu bezain laster, ez ahaztu zuen telefono mugikorrak pizten. Piztu itzazue bai. Eta zabaldu WhatsAppa, Instagram, Twitter, TikTok, zabaldu zuen sare sozial guztiak. Begiratu zuen gustukoen influenziarrek zer publikatu duten. Nortzuk ikusi duten zuen historiak. Eta zenbat like lortu dituzuen. Ez galdu zuen bizitzen momentu bat ere. Ez utzi errealitateari zuen bizitza politori ondatzen. Ongi etorri aurtengo Gabonetako emanaldira. Eta azteko bigarren atzekoek guri afren dantzatuko ditu. Beraz, txatu! Exactly, the pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna hit me. Step on the glass, staple your tongue, bury a friend. Cannibal class, killing the sun, bury a friend. I wanna end me. Where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. You're probably something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. Today I gotta sell my soul, cause I can't say no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close, and I can't say no. Careful. Step on the glass, staple your tongue, bury a friend, try to wake up, cannibal class, killing the sun, bury a friend. I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
lehenengo mailakoak etorriko dira Diamonds abestiarekin, beraz zuekin lehenengo. dantza bat egingo dut. Pretend I didn't need that, but every touch is ooh la la.
열어보면서 거기서 놓고 뒤지기 뻔했어 내 나이 멘트를 단단해 너무 멍들어 밖에 All you wanna be is trendy awkward girl you give it 그런 나를 get it here Baby 너 아니든 너 fashion 별로 신경 안 써 그저 action Hold me cause you closer, closer, closer Hit Paris 머리 어깨 무릎 이제 나오네 쩍진 머리 나한테는 없어 검은티 이제 나오네 쩍진 머리 내가 하면 돼 검은티 나한테는 없지 검은티 이제 나오네 쩍진 머리 내가 하면 돼 eta haiek kilos konduktores dakarte, beraz, txalo berga. Alejo. ¿Qué significa existir en una forma? Vamos todos, caminando sin cesar, para volver otra vez desde la curva más distante. Si hubiera algo más elaborado que una ostra en su cascarón de piedra, eso sería bastante. Pero yo no tengo cascarón. Yo poseo hilos conductores rapidísimos, tentáculos que se apoderan de todo y lo llevan a través de mi ser de forma intacta. Y esté quieto o en marcha. Cuando toco, palpo o siento con mis dedos, soy feliz. Y tocar un cuerpo ajeno es algo que no puedo resistir. It's a cold and crazy world that's raging outside. The region of my girl, I'm bringing on the fire. There's no middle leg, gotta steal in your chest. It's a life to die for me. It's burlesque.
Can't you see I'm calling you? Should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait to meet it. Baby, give me it. It's dangerous. I'm loving it. Hau da antzezpen bat, salatzeko pixkat Mediterraneoan eta beste hainbat gertatzen den egoerekin. Hau da, kasu honetan Mediterraneoaren adibidea hartuta, errefuxiatuek egunero sufritzen duten gauzak. Eta zelan den pixkat Europaren eta batez ere gure jarrera haien aurrean, eta ikusiko zuen pixkat Europa eta errefuxiatuen arteko erlazioa, así que hau da gauzik.
boteak eta hori ondoratzen. Ez dauka oxigeno ikurpetariaren azken gorri horrek, eta hau amaitzen da hemen. Horrek jarraitzeko, bigarrenako etorriko dira berriro ere, baina kasu honetan Goezen historiarekin, beraz, txalo bero. And the natives streaming.